Hiding ke Frenchong singtini hana hai katal job notification na laine Frenchong among gai sini Union Public Service Commission Frenchong Union Public Service Commission gai sini Central Department ni je kongma job tongo sarva bharatiya scale je job abong gangke sini Union Public Service Commission ni bisingti job na harjago exam ni bisingti যেমন সিনি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ni bisingti gobangma high profile job nini BDO DCM am hairungni sini TCS TBS je job langjama hai ge omongke Union Public Service Commission kaisa omo sini advertisement nongkhojak National Defense Academy tai Naval Academic Examination 2020 omongke sini application submission khajangna hingke last date 19 तारिख January no tongsigo tai bisi klikya friendsong sing tam ma khainai ba bahagi apply khainai amtirok bojaga thangai ma khainai aptirok ba qualification no busuk age limit no busuk exam fee no busuk abrok sang pura nalainai nor video full naidi ngasini last date hingangke 19 January sarikni 6 PM jora ngai nung o jenini application nung withdraw bo khlainai manai 27 January ni simi 2 February jora ni bisingo nung ni application withdraw khainani ka bu khaimanai abo bom kuwa nung withdraw khaimanai aboni appendix 2 number BO tongo ngangke friendsong obong kangke nung apply khaimani pore exam rana bagai admit manai online no ke jefru exam ni prai 3 weeks sekang 3 sapta sekang no admit manai ni saw ojagawo ge friendsong ojaga je take sajak sini exam bu purung ni ke 18 April 2021 songnai ngangke omongka NDA National Defense Academy tai Indian Naval Academy wo obo langjaknai pufrun simi starting nai kangke 2 January 2022 ni simi ojago langjaknai kangke exam pass mani pore gesini vacancy rok busuk tong kangke National Defense Academy wo tongo 317 ta total ojago 208 Army Department 42 उनका नेवी वो और परे 120 उनका एयरफोर्स डिपार्टमेंट नो और परे 28 लगी ग्राउंड ड्यूटी बागे एयरफोर्स हो इनके और जगह टेकेशन नेवल एकेडमी वो तंगो 30 टा टोटल 60 टा वैकेंसी तंगो फ्रेंचों और जगह नरक काम के जो डिबुचिया तंग है के जिसने और नेशनल डिफेंस एकेडमी ओमो 317 टा टोटल पोस्ट तंगो অবংকা 208 টা আর্মি ডিপার্টমেন্টত লাংজাংনাই আর পরে 42 টা নেভি ডিপার্টমেন্টত লাংজাংনাই 120 টা এয়ারফোর্স লাংজাংনাই ও এয়ারফোর্স 120 টা ওনো 28 টা গ্রাউন্ড ডিউটি ও লাংজাংনাই আমহাইতা জেনকে সিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি ও কোয়ালিফিকেশন বুসুন নাংনাই নেভেল একাডেমি ও বুসুক কোয়ালিফিকেশন নাংনাই আবরক সংনাই লাইনাই অবংকে Sabo rimanai kangke a candidate must be unmarried male. Sudo kajeges la sikla aba heroksimi rimanai Indian ni citizen kenangka ojagwo. Arpore educational qualification. Sini National Defense Academy je pulani abong kangke 12 pass ngangke no apply khaimanai haike nang 12 exam asukjak nin result maya ko abhar tong hangke bo nang rimanai ini gabangma diploma je 12 level ni je diploma khajak hangke bo nang rimanai ojago ingita kaisa Naval Academy ni kangke ojago science 12 pass nang nai physics chemistry tai mathematics ni nai pass ngajak nang nai hangke sudu ojago sini je 317 ta oboni hangke sungsro 12 pass je kuno 12 pass ba je kuno diploma khajak hangke nang ojago apply khaimanai gangke sini age limit onek kom no nini date over
2 जुलाई 2002 नि सिमी 5 जुलाई 2005 नि o bisingo tongna nangnai tarmane 17 বছরनि सिमी 20 বছরनि bisingo ongna nangnai ke fees ngangke SC ST tai candidate ba san jemon romdi fuji khajak rungni amhai rung je kun family ni busarok ngangke amhai rung ngangke o jaga fee runa nangya ke other candidate rung ngangke runa nangnai omo online ma khlainai tai online no payment ma khainai ingini ni physical standard bagai sa tongoro appendix 4 ro nainai mano full notification ang video description no link rena norok exam center norok choose ma khainai o jago sin tripura ni bagai ngake abu tolawo norok choose khlai riman nai ngisini bahake apply khainai ba notification bo jaga thangai nainai ingka norok google thangai UPSC hene type khaidi type khai ko omtiki phainai omtiki phake je bini home ba bini website or phainai o jago www.ups.upsc.gov.in hne o jaga nor click khadi o jaga click khai ko phainai omtiki bini website open ngi phainai bini pura website open ngi phai ko nor yango what's new hni tongo what's new naidi o jago je view all nor click khadi friends o jaga bata so view all tongo o jaga jagate click khaji ate o jaga view o jaga click khadi norok o jaga click khai ko phainai je bini notification joto what's new tongo no inko jaga norok nainai omtike tamne exam notification National Defense Academy and Naval Academy Examination 2021 man o jaga nor click khadi o jaga click khai ko phainai omtike phake je National Defense Academy ba Naval Academy Examination ni je phainai omongangke sini o jaga je rujak tongo omongangke sini je notification ni link o jaga click khai ko nor notification download thanai nor apply khai ko je link ni rujak tongo o link nor click ma khalai ingo nor o jaga click khai nai nor notification download khlai pura details nai mano ar pore nor online apply khai ke nor mobile bani khai mano kono exam fee nagya kinor o jaga o thangai o link click link here thangai nor o jaga click khai ke phainai sini omtiki phai ke norok je sini o jaga je last date 19 tarik January or phunjak tongo inke je part 1 registration tongo part 1 registration thangai nor pula registration ma khane o jaga click khlai o jaga click khainai nor registration khabi ka anke nor or registration khai puro registration ID tai password norok type khlainai a password tai registration ID no norok naragai je te kaisa part 2 registration mai sijak o part 2 registration no norok o jaga click khaye o jaga click khaye kam ti phainai click khaye kan je nong registration ID and nong ni date of birth ba nong je registration ID ta date of no or click khainai je o jaga confirm random image tongoni o jaga je omake suje tongoni obuno capture tongono o jaga click khlainai norok submit khaikanke login ni thangnai inge nora apro apply ma khainai da inge omongke sini je sini UPSC ba Union Public Service Commission je job total vacancy tongo 4 ta সাধারণ 12 pass ngangke norok apply khaiman nai gangke asungno friends